Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeshler, hurmatlı YouTube ko'ruvchilar. Bugun 24 aprel 2021 yıl. Приgorodный mal bozorindamiz. Qarangizlar. Bishkek shahrida Приgorodный mal bozorida uylar joyga keldik. O'shadan boshlaylik. Assalomu alaykum. Qancha so'radasiz? 50 so'rayotgan torpoq. Mana torpoq bilan, ha? 16 litr suv var. 16 litr süt var. Torpoq moshna ekan. Qanchalik bu? Qarangizlar. Torpoq. Qanchasi tuvut ekan bu? Qanchasi tuvut ekan? 4-sini tuvuttur. Sütü 15 litre süt var. Anaka buqa. Bu çok. Boğaz ne degan para ekan bu? Moshna. Ya. Dordoyski. Canı parada. Tomoshalar qo'yganlar. Mana. Qanchasi o'tasiz bu? 160. İçinde balası mı? Qanchalik boğaz bu? 3 aydan jetpey. 3 ayga jetpey. Qancha litr sütü var hem bunun? Hazır ol 2 süt. Bayık kaldı da. Ajang tuğanda qancha verir süt? 30-35 be. 30-35. Ne degan para da bu? Şvedski ne var ala? Şkalist. Galıştin Şvedski hibrid. Qarangizlar. Qanchasi tut? 4-tut. Cho'ng uy ekan. 4-tut. Shvets Galishtin aralashdi. Galishtinka. Shvets aralash. 160 ming so'm so'rayaptir. Жаңы туганда 30-35 ming 30-35 litr süt beradi deydi. Qarangizlar. Bunga cho'ng uy. Bu ne degan para da aka? Чисто Галыштин деген парада. Чисто. Бағытта екінші туыт. Süt bağıtında Galıştinka, ikinci tut. Tak. 20 litr süt береді азыр. Dandiy Mehmet 20 litr süt var ha. Boz emas be. Жоқ, жаңа эле туған. Жаңа эле туган. Qanchani tuğdu bu lan? İkincisini qarangizlar mı? İşte Galıştinka. Ha, mana qarangizlar. Бийик дегендер бар го. Oy büyük. 1.55 boyu. 1.55. Yaxşı. Mana Местный, Россиян местный. Местный, ha? Местный. Приезжий emas. Жоқ, приезжий емес, местный. Қышы менен талада шыққанда. Қыштан шыққан. Чесі Qırğız uy degende, ya? Қырғызстан бойда. Жақсы. Bu uy qaqtab turadi hem. Бұл Қараалтыда тұрады. Qaraaltıda. Telefon numarınızı aytыңыз енді. 0779 779 70 71 0771 73 75. 73 Uşul 20 litre гарантия. 20 litre garantiya deydi. Qarаңыздар. Emceklerin. Эмчектер бүт рабочий. Teppeyi? Тепсе бесплатно. Mana gel. Сүйлөшөбүз. Mana gel. Sağlamını beni vergenmedi. 20'sına гарантия. Полный рабочий жерinde. Türde özden süt çatı gel. Проверкадан öttü. Болушу qancha oladi endi? Болушун позвонить, поговорим. Çalğınızlar süйлөшөбүz дейт. Договорный. Договорная дегендей. Мынау кимдики bu? Lan iyisi yok. Bolçu. Siz anasız ha? Ne degen para da bu? Алато. Alatov. Qancha so'ratasiz? 145 ming so'm. Alatov. 28 litr. Hazır qancha süt beradi hozirdan? 28'den. Boğaz emas be. 17 lögün balda kaçırgan.
Emele kaçıp tura. Kançanчы tuğut bu? Kança jaş degende? Kaçkan 6-sı kaçı oldu da orada. 5'te tuğdu ha? İşte tolar. Жақсы. Тоқмоқта тұрабыз дейді. Телефон номеріңізді айтып қойыңыз. 708 388 113. 708 388 113. Ошол номерге чалсаңыздар болот. Мына кимдики экен? Сиздики эмес. Буйга 135. Канчанчы туут? Аны билбейм, азыр алды. Алды. Жакшы. Сатылып турду. Бул канча? Канча бул? 8 ай боз. 140. 140. 3-чү тот. 3-чү тот 8 ай боз 140 000 сом. Каякта турат бул үй? Каякта турат? Телефон номеріңізді айтып қойыңыз. Қарауылтада тұрат екен бұл үй. 0999 33 05 18. 05 18. Жақсы. Бар. Дағы бар бұл? Галыштына Швец галыштинкалар бар екен. Қараңыздар. Кімдік екен? Қанша сұрап отырасыз? Bunu buz olsun menen. 120'ga vermeye tam kişine koştu öyle. 120 mingga berib bering. 121 ga berasizmi shunda? Koştu. Qancha litr süt var endi? Bunun hazır 18 litreden öyde qarayda. Arıq buyu da biraz için. Da andan da köp süt beredi da. Balası buçuk, urgaç ekan ha? Oldu yoğun torpok. Qancha tut bu? Balası? 4-cü muz olsun naki. 4-cüsü. Qanchalarga şu bu? Ya. Qanchalikda? Aa. Kaçalek. Qanchalar ekan qarangizlar. Qayerda turadi bu yani? To'qmoq. Nomeringizni aytingiz endi. Uyda dog'i bor. 0709 88 96 97. 0709 88 88 96 96 97. 97. Şu nomerga chalsangizlar bo'ladi. Narxi kimniki? Ne degan parada bu? Швец, таза швец. Toza Şvets. Qarangizlar. Bo'g'iz o'xshaydi bular. 9 oy bo'ladi, 31-mayda. Qanchanchi tug'ut bu? 4-chi? Уже boyib boshlab tur mana. 4-chi tug'ut. Qanchasi sotasiz bu? 200 ming so'm, ha? Bozordan oldi o'yladim. 30 litr. Жаңа туғанда 30 litr berеді, ha? Мына Швец. Телефон номеріңізді айтып қойыңыз. Кемінде тұрады үй. Кемінде тұрады. 0703 34 69 10. Şunday 200 mingden şunday 6 baş uy var deydi daha uyda. Qarangizlar Şvets parodasi. Alar uyda ekan keminde. Oşu nomerga chalsangizlar bo'ladi. Ha, buna kimniki ekan? Qarabay. Bu qancha so'raysiz? Qancha so'raysiz bu? 150. Sütü var mı? Boz 7,5 ay boz. Bayotadi ekan ha? Qanchanchi tut? 4-chi tut. Qarangizlar 150 ming so'mga so'rayapti. Qayerda turadi bu? To'qmoqda. Ular To'qmoqda. 102. Ular To'qmoqda turadi ekan. Uyda da sotqiliq uylar bor deydi. Telefon nomer 0702 88 07 87. Şu nomerga chalsangizlar bo'ladi. To'qmoq, Kemin. Bulda. Bu qancha so'raysiz? 40 ming. Ikkinchi tuşu shu ayning ichida to'ydi da bu. Shu ayda to'ydi deydi, ikkinchi to'ydi. 140 ming so'm. Alatoq bunda. Yaxshi.
Ушул номерге чалсаңыздар болот. Ээси бир экен. По-моему, сказал. Не мое, друга, да? Досунуку дейт 100 000 сурап деле дейт. А бул кимдики? По-моему, это 95, он говорит. 95 деп сурап атыр. А муначы? Это 135. Сиздики Красный. 135. Assalamu alaykum. Qancha surap atasiz aka? 140 000 so'm. Qancha litr sut bor bunda? 15. Ne degan paroda? Siz var mı? Yok. Boz. Boz 3 aylık. 3 aylık boz. Qanchasi tuğdu? 4-sini tuğdu. Tuğdu 5'incisi içinde. Ha, 5-si içinde ekan. Qarangizlar 140 000 so'm deydi. Qancha surap atasiz? Bunda 140. Qancha aylık boz bu? Mana biri 15 kunda to'ydan. 15 kunda to'ydi deydi. Qarangizlar qanchanchisi to'ydi? 5'incisi to'y. 5-sini to'ydi ekan. Ha. Qancha sut beradi endi? Sutkasına 25 000 so'm. 125 litr keçirasizlar. Akşam aytib ko'rib qolibsiz. 5-sini to'ydi deydi. Qayerda turadi bu? Qayerda turadi? Uy. Qarangizlar. To'qmoqda turadi ekan. Savdo bo'lyapti mana. 60 000. 60 000'ga bermaydi. Bak kimdeki? Qancha surap atasiz? 130. Muzo meni. Muzo meni 130 000. Qanchasi tut, qancha sütü var? 15 litr sütü var. Ne de paroda bu? Galstein deydi. 4-cü tut, Muzome'nin 15 litr sütü var dedi. 130 000 so'm. Qarangizlar. Qancha ekan bu? Qancha surap atasiz? 130. Ha 190. 190 000 so'm. Qancha oylik bo'z aka bu? 5 oylik. Sütü var mı? Qancha litr? Boyayaptır o'sha. Qanchasi tuvib ekan bu? 3. 3'te tuvibdir. Ha. Ne degan paroda bu? Ha. Qancha surap atasiz? Qancha surap atasiz? 125. Qancha oylik bo'z ham bu? 8 aydan o'tadi deydi, qarangizlar. 125 000 so'm. Qancha surap atasiz bu? 120 000 so'm. Qarangizlar. Kimniki bu? Qancha surap atasiz? 125. Muzo. Garantiya qo'ydi. To'rpog'ini sirtqari. Turpog'i bilan 125 ha? Qanchasi tut bu? 4-cü to'rpoqni. Qancha süt var dediniz? 15 ga garantiya. 15 ga garantiya deydi. Ne degan paroda bu? Şvets Angus aralashgan. Shvets Angus aralashgan ekan, qarang. Qancha oldu ekan? Qani ajin ekan? 64 000 so'm bo'ldi. 64 000 so'mga olinibdir ana. Qani ajin. Sen qancha nazar atasiz aka bular? 95 000 so'm. Ne degan paroda bular? Galshtein barodasi. Galshtein süt bag'atindaga. Ma'qullar. Bular qancha yosh? Bu eko 2 yoshga to'ldi. Bunun so'si 4 yosh. Bu 4 yosh. Bu aka
2 жаш. Бар подряд 95'ten mi? 95 mi? Kayakta turат булар эми? Чаткул айылында, Чаткул. Чаткүл айылында экен. Сокулук району Чаткул айылы. Телефон номеріңіз айтыңыз. 0708 0708 79 79 77 77 90. 90. Чалып сүйлөшсеңиздер болот, түшүп беребиз дейт. Мына караңыздар. Астынан тартпайын. Галыштинка конажындар. Булар каяктан келген? Россиядан келиптир булар мына. Достор, видеону аяктайм. Видео жакса лайк, суроолор болсо комментарийде калтырыңыздар. Кармаган оразаңыздар кабыл болсун дейм. Каналга катталганды унутпаңыздар. Сиздер менен коштошом. Пригородный мал базарындабыз.